Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulit ka tikiri kila police station ha khatway tarik naitung kila penong ika jing talasi hakba kila yok ban bat ya Ngut ki suba nong tu Arshaka ki bla I suba sniu kat ba kidang shong ha thuk Bajaj Platina ke bomdan yu registration number kini ki Ngut ki kentup yu minute marak na kasnong tek sagre ke bahap hapo ke Damal Asim police station ha West Garo Hills bat ujak stram ji momin na rak samgre ke bahap hapo ke tikiri kila police station. Yakni baru Ngut dara ano Shah tikiri kila police station ban toket bnya. Hajing toket ki pulit kila lap syuk ya thuk Bajaj Pulsar ke badan ya registration number AS21M Hanyo Sau Hendriwar. Haba toket bnya kila pla ba kila tu ya ke Bajaj Pulsar na ki than da dengre. Halor kani kila dabdan ba pendrung mukot duma hada dengre police station bat yakni ki Ngut la aitino syakate ke thanat ban toket khambnya. Hadian kecing toket babnya yakini ki pulit kada dengere kila yo ban kem sa uweipat ubadon ketilang bat ki hakam tu ubatip kerteng ubaiti sangma na tebrongre kabahap ha Damal Asim police station benda sengipat ka khat sau tarik naitung arjar puhenreu ki pulit kila yo Kurup sakawe ka thuk na rongma sugre kabahap hapo Damal Asim police station. Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. Hai MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing sedang bathuma ki jing ikai bapura kat kom kejuk ke bamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing ikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki galalong ka shisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.